Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Beosveta. Ovoga puta inspirisanu nemilim događajem, verovatno gašenja meni vrlo drage institucije, to jest alternativnog kulturnog centra / kafića jednog moga prijatelja, ne sajma, mada bi to stvarno bilo šteta da se ove lepe dve hale isto ugasi i sruše, jer su stvarno cool, ali dobro, to je digresija, koja me navjela da razmislim uopšte o nezavisnoj i, da kažem, avangardnoj kulturi u Beogradu, odnosno shvatanju koliko je ona suštinski produkt privatizacija i potpunog opadanja neke, da kažem, centralne kulturne politike posle pada SFRJ, odnosno SRJ 2000-ih. Zaista mi je bilo žao da vidim da neko koji iz čistog entuzijazma odlučio da napravi neki svoj fazon, gde zaista okupio svoje prijatelje, zaista onako se trudio da učini nešto drugo, biva zgažen u sistemu, dok onda naravno imate vrlo subverzivne, po znacima navoda naravno, akcije koje smatruju tako vrlo super cool, izuzetnime, koje su suštinski isto vrlo jedna sistemska priča od početka bile. To me navelo zapravo razmišljanje o tome kako, ako pogledate, svi naši veliki kulturni centri alternativne kulture su ne samo na mestima gde su kosti ranijih fabrika i zapravo produktivnog sektora, bilo da se radi o Cetinskoj, bilo da se radi o Luci Beograd, to jest, bivšem BIP-u i Luci Beograd. Da ne pričamo, naravno, isto i o Savamaloj, gde su to uglavnom bile neke industrijska postrojenja koje su postale kulturni centri samo isključivo jer, dobro, svakako da, jer su firme propale, bile prodate u bescenje, a drugo zato što su postojale ili organizacije koje su bile voljne da finansiraju njihovu kupovinu za dž i da onda tu posle krenu da crtaju murale sa, da kažem, vrlo eksplicitno socijalističkim motivima, ili B, zato što su ljudi koji su ih privatizovali često ne pretjerano legalno, odlučili da umesto ili pored levića na svojim vilama na Senjaku ili gde god, Dedinju uglavnom zapravo, ili gde god da su ih pravili, su shvatili da pored tih levića ono što je neophodno je da imate jednu lepu antikapitalističku, idealno još i feminističku radionicu / mural koji bi pričao o tome kako je sistem izrazito nefer i užasan i bezobrazan i apsolutno ne podržava male ljude i treba se boriti protiv njega, a naravno sve o trošku datoga mecene. Što, kao što znate, nije samo po sebi problem. Ono što bi bilo zapravo dosta dobro za našu kulturnu scenu i zapravo ne samo našu, slična problem postoji svuda na svetu, je zapravo da bude vrlo shvaćeno i eksplicitno da dobijete umetnost za koju plaćate i suštinski da je to jedna mecenska kategorija, što ga naravno moram da se podsjetim da donirate na Patreonu i Paypalu, patreon.com/Belgrade, paypal.me/sgarcevic, ali da se vratimo. I time bi zapravo oslobodilo kulturu od te jedne vrlo banalne potrebe da uvek sebe predstavlja kao neku opoziciju, nekom zlom, bezobraznom sistemu i borbu za male ljude, već bi mogla da zapravo bavi onim čime treba, to je pričanjem večnih istina na lep način ili davanje uvida u nečiji lični život i neki vrlo uzvišen, dobar način, a ne samo banalnim da kažem porukicama i nekom vrlo iskrenom estetikom. Ono što jeste
vrlo smešno što smo dobili time što imate potrebu da skoro svaki naš tajkun ima jedan delo street arta koje slavi radnike ili šta god. To da zapravo u vrlo kapitalističkoj, vrlo nesocijalističkoj Srbiji, vrlo nesocijalističkom Beogradu, vi imate više stvari i više finansirane stvari koje se bave isključivo glorifikovanjem socijalizma i komunizma, pogotovo SFRJ, socijalizma i komunizma, nego što ste imali za vreme SFRJ, čiji pričali što god hoćete. Vi znate da sam ja komuljara sympathizing osoba, iako naravno ne mislim da je to moguće išta vratiti i zapravo mislim da je veliki problem verovati da možete, ali o tome kasnije. Nego što ste imali za vreme SFRJ, čiji kulturni output, kažete što želite, je zapravo na globalnom nivou bio dosta impresivniji, bilo da se radi o Lubardi, bilo da se radi o Marini Abramović, Kunu, Olgi Jevrić. Zapravo, ako pogledate, ono što je bio fenomen u SFRJ, to je da su umetnici zapravo imali prilično odrešene ruke da prave šta žele i gde su naravno taj svoj socijalizam posle toga kratkog perioda socrealizma koji se završio čim smo raskrstili sa Staljinom, samo mogli da ubace kao poslednju misao. Tako imate one vrlo prelepe spomenike koje se da svi obožavamo, koji zapravo su jedne divne apstraktne forme uglavnom, bez ikakve vrlo eksplicitne stvari, eksplicitnog, da kažem, veličenja Tita partije, nekih kič momenata, već su ekspresije zaista nečije umetničke vizije, sada svidela nam se ona ili ne. Da ne pričamo da je ta SFRJ sa svim svojim socijalizmom, komunizmom, neki bi rekli srbo ili hrvatožderstvom, etc. bila jedna zemlja koja je ipak ulagala dosta novca u svoje muzeje i institucije, u obnavljanje manastira. Tad smo otkrili Belog anđela, koji su zaista vanvremenski primjeri umetnosti i lepote i toga, dok sada što dobijate to je da imate, dobro sada hvala Bogu više ne zatvorene muzeje, ali tokom 2000-ih, početkom 2010-ih, većim delom 2010-ih ste imali foru šta će nama muzeji zaboravi na taj glupi Narodni muzej i sve što tamo ima, ili čak muzej savremene umetnosti, nego gledaj moj prelepi street art koji ću da naslikam na sjebanoj fabrici i koji će da bude u tom istom retardiranom, oprostite na izrazu, flat stilu i u kome ćete uživati. I to je ono što je zapravo veliki problem uz svo poštovanje street artistima koji su mi mnogi prijatelji i našim savremenim umetnicima, koji naravno nisu svi isti, ima zaista dobrih, ali pričamo o onima koji isključivo im je ideja da pobacaju nešto, ubace neke banalne poruke i kažu da je to angažovana umetnost. Zaista jeste problem, zato što nemate investicije u veće, ozbiljnije produkcije, bilo da se radi o operama, o muzejima, fondacijama, obnavljanju vrednih kulturnih dela, već imate tu erzac umetnost gdje samo dovoljno napravite prilično jeftini mural. Sada ok, koji može da bude genijalan, ali u 910 slučajeva to svakako nije. I zapravo, ako je nešto problem sa ovom trenutnom situacijom u umetnosti, je ne to što je, što bi neki rekli možda, da kažem, neiskreno to da vi imate, otkud znam, furanje na socijalizam u fondaciji Saša Marčeta i priču o radnicima i alternativi i svemu tome u bioskopu Balkan razrušeno kakav jeste, već sama činjenica da zahvaljujući tome što imate
kvazi, to jest fake socijalizam, fake aktivizam u Saši Marčeti, vi nikad nećete imati zapravo normalno obnovljen Balkan, jer je to neka vrsta pokrivke. To je kao što je sve to simulacija neke volje za, ko zna, socijalizmom, jednakošću, prihvatanju ovih ili onih, a zapravo samo prodaje određenog brenda. Tako ona, zato što ga prodaje konkretno pomenuti fondaciji, se smatra, aha, to je umetnost, to simulira nešto vrlo cool i edgy, ajde da ga ostavimo onako razvaljenog i nikad nećemo od toga da napravimo lep bioskop, nikad nećemo morati da išta investiramo. To je zapravo veliki problem dosta levičarskih inicijativa sada. One ne služe da bi zapravo nešto obogatili, da bi zapravo tražili nešto bolje, već da opravdaju propast sistema i da opravdaju niže standarde, bilo bukvalno životne, a bilo, iskreno da budemo, intelektualne, umetničke. Zapravo oni su želja da grupa ljudi na osnovu sopstvene ideologije i mogućnosti da manipuliše vrlo banalnim porukama, već pomenutim, može da zadrži i ostvari veliku moć, a da zapravo ti koji to finansiraju ne moraju da potroše pa da naprave nešto malo ozbiljnije i pametnije. Tako da, ako je išto problem, to je problem u činjenici da naša TZV nezavisna kultura je zapravo saprofitna na, da kažem, nekoj stvarnoj, produktivnoj, što industrije, što kulturi, koja je tu ranije postojala. I zapravo, verovatno, ako razmislite, nemoguće da imate, da kažem, produktivnu kulturu u ekonomiji koja nije produktivna. Ekonomije koje se isključivo zasnivaju na tome da nešto samo prodate što brže i što lakše, verovatno ne mogu da stvore, da kažem, javnu kulturu u kojoj ima smisla investirati u nešto na duže staze. One ne podržavaju bilo kakve, da kažem, metafizičke ideje, izuzev te, da kažem, vrlo plitke kvazi metafizike koji nam nudi politika, to je da, eto, svi treba na neki način da se međusobno tolerišemo, volimo i podržavamo i da svi zapravo verujemo da smo dobri. Tako da se nadam, ne to da će ove nove kulturne institucije propasti, daleko od toga, one su vredne, u krajnjem slučaju svi mi volimo da odemo da popijemo pivce u Cetinskoj, da sproštamo gastro šorom, da se hvalimo koliko smo cool i alternativni zbog toga. Daleko od toga, to su sjajne institucije, to su realne institucije, već samo da prihvatimo realnost, da prihvatamo fake kulturu i fake umetnost, fake avangarde, nego da tražimo da imamo pravi, da kažem, realizam, da ne živimo u laži, da uživamo u lu, u obnovljenom Odeonu, a ne da tražimo i da zamišljamo kako bi taj novi obnovljeni Odeon Željka Mitrovića bio super, da postoji neku banalnu bitefovsku predstavu o, otkud znam, mukama prekarijata, za koju bi naravno platio isto toliko, i da kažemo da, to je cool, to je super. Treba da tražimo bolje kulture, iskrenije kulture, ne samo da uživamo u bednim lablovima. Možda treba da se vratimo tim starim levićima iz 90-ih, umesto glupoga, banalnoga street arta sa jednim te istim porukicama i malo mozaika po podu. Treba da tražimo velike skulpture, nevjerovatne opere, posebne zgrade muzeja, a ne samo da se profitiramo. To je to od mene za danas. Slušamo se kasnije.